Ntho makatsang gore wena o rata gore he batho ba na le maleme a makana mara la gago le leng le le telele go tsa batho ba le ba ka tlong ga o fela batho bo no pisa maleleng and wa bona ke go ba gopole so every time wena o tsamaya o bua ka lena laka go di enemy tsaka enemy go tswa le marona le enemy ha le tswa mo mpeng ye wona se ka ba bisa marona enemy di nga re wa re tifela ka noga e jang ka mo success nya gago wa itse se bete sa gago kana ke brele ke mothwaga and o tlo nyala o mo bitsa noga mo pelaka tlele bodomo we tlele bodomo ke mo ke botse matlhaka bulegile ga se bile ke nagana go itse keng ka ba o tswa o tsamaya no yana o tsamaya lo mpua wena le mmaro a ke re le tlwaetse le nna tie ka dikuku ka lebitso laka ene mama e ka go bolela wa bona nna le Gabriel re tlo nyala lenyalo le leng le leng gore o itse keng le tlo dia melomo ya lona fatshe lenyalo la TV e seng thwele ne le etsa kwa go thabete le rasitse le goa le rasetsa di neighbor. And another thing mama go bolela wa bona ntwe ngwa re yang gone ano e leng gore e mo kelelong yaka ke empire e nna le Gabriel re aga ke tsone fela le revelation ke seng lona and please unthusa ya mangiyazi ukuthi sebesingaqala ukukhuluma ngalolu daba nawe ke ube wacaca indlela ozizwa ngayo ma kodwa ngiyamthanda uMarona akho konke nginakho look ma I think empilweni kube khona nje ezinye izinto ezingachazeki and I think le nto yaMarona ma hey kusekusena ba kusekusena kakhulu abuso wazokhuluma nami ngenonsense nonsense yes well kuyangama nonsense le nto yakuthi mangilinde ukuthi uqeda ukukhuluma thina mfana naye enye inkinga ke leyo ngihlala ngumfana kwana ne ya funa indoda behave njengendoda ama decisions akho owathathayo kufuna enze sure ukuthi le family isaqala ngizongibhedela mina Ngamtshela mina ukuthi ngamtshela ngiyayitshela intombi yami kumele ngiyitshele intombi yami uyabula uyomtshela ukuthini ngithule mina amafisto uyangazi mina ngiyena umuntu oyimfihlo ngithuleke mina ngibe umuntu wamanga fihlo yani mfethu bekuyigame lento mfethu ungayibiza ikhisi yamampela lento ngiyamtshela vele kumele ngimtshele ngiyayitshela intombi yami ngizomtshela nobuhle ufuna ukukhuphula unobuhle ushukela mahala wena mfethu ukukhuluma imfihlo ziphi mina ngeke ngimtshele ngiyazi ngeke ngimtshele nawe yeke umtshele uMercedes noBlue ngiyazi ngeke bamtshele awubazi ngisho ibongo labantu usuke abathemba ukuthi ngeke bamtshele unobuhle wazi ngani ukuthi ngeke bamtshele usabuza asenzeni nge-general knowledge hayi angaze ngifile njengesidomo kanje mina basithi la bantwana basithi dlula ngiphendule into ezisimple sithoya phendule angazi ngiyaqala kodwa kwenzele ntwana ngathi sihlulwe nawo uAbsa ngitshela umhlale wonke phambi ihlazo phela thina into esiyiphendulile u-ANC phela into esiyaziyo into zeyidomu ke lezo labantwana laba mfana ngeke baphinde babuye bahlangana nje neyidomu mina suku samasokisi mfana right mfana ngeke sodla ubudomo sona isidomo mina ngeke mfana nyala angeke ngachitha wachita for ita chithiwa chithanga mina Honestly, I can't ukwisha na utlajwang with such a proposal, Felicia. you know opportunities now to get rid of the virus for good why not I can't. I mean, Marono really ka boima wa go ka moka. Come on, Felicia. Oh, no, don't push something like this for a Proverbs 31 woman. How? ube Proverbs 31 woman kungenzeleni ntilelwa abantu some walked all over me abantu bangiqambela amanga indoda ebengiyishadile imithise yonke artist ongayicabanga yanengane yonke indawo lezo ingane zazobefrienda ingane zami only to find out later ukuthi kanti bayazalana iProverbs 31 woman ibe nendoda ethandana necolleague yayo baze baba neslaughterhouse lapho edlala khona 50 shades of nonsense labantu Proverbs 31 woman okhuluma ngabo kumele ngabe ngilahlekelwe yikho konke so to hell with Proverbs 31 woman kuma la isikhathi manje ukuthi ngenze into kumele ngabe kudala ngayenza vikela konke